emakhaya asilithathe lethuba leli sikuvusele egameni layo inkosi yaseNazaretha. Simbonge uNkulunkulu namhlanje simbonga singagcini, simbonga singaqedzi. Lokukhulu kakhulu lesikuphakamisako sibonga emandla elivangeli, sibonga emandla esiphambano. Lokuvusela-ke nguye umvangeli Qzs wakanzimisa kuyo le channel yakwaBuyise Productions. Kokuqala nje ngiyacela mbukeli ekhaya ukuthi like this channel and subscribe kuyo, usherishele nalabanye abangani bakho ukuthi basubscribe kuyo, awubona ukuthi uthole indzaba letinemandla, indzaba telivangeli lemandla. Kafishane ngidawucela sikhulumisane nikukhuthate nje namhlanje phasi kwesihloko lesithi awukakapheli. Amen. So live laNkulunkulu nawufunda incwadi yeDitabelo livete lamagama lawa lithi sihawu saNkulunkulu sikhulu, ngenxa sihawu saNkulunkulu lesikhulu le asikadliwa saqedwa. Praise the Lord. So ke ngemavi lavakalako nalithi live laNkulunkulu asikadliwa saqedwa kubuya lokunenge emqondweni wami ukuthi tikhona tinto, tikhona netimo leti nathi sishaye endleleni bahleke bantu kube ngathi siphelile. But namhla ngicela lokugcizelela mbukeli ngithi awukakadliwa wena waqedwa. Akunandzaba kwekuthi imimoya bese iclose ichapter ngawe, akunandzaba kwekuthi netihlobo takho bese tivalile ngawe. But namhla ngilogcizelela kwempilo yakho ngithi awukakadliwa waqedwa. Akunandzaba kwekuthi kude mhlambe lokuhle bekubonakala ngathi kungavela kuwe, noma kude lokuhle lokubonakala ngathi ungakhona wena kuwenda. But namhla ngidawugcizelela kwempilo yakho ngithi uNkulunkulu unemandla nakuleso simo, uNkulunkulu uyaphila nakulo mnyama, uNkulunkulu ukhona nakuleso simo. Namhla ngidawugcizelela ngithi awukakadliwa waqedwa. Akukhathaleleke ukuthi tinto bese timnyama empilweni yakho, akukhathalekile ukuthi kude bese kuhamba kahle. But namhla ngidawugcizelela ngithi awukakadliwa waqedwa nakuleso simo lokuso, nakuleyo nkosi yami lolo lugibe lokulo. uNkulunkulu unemandla. Ingalive laNkulunkulu liveta lamagama lawa lithi asikakadliwa saqedwa. Sikhona isikhathi la khona abantu bayivala ichapter ngawe, sikhona isikhathi la khona baku-writer off empilweni. But namhla ngidawugcizelela mbukeli wami lomuhle ngithi awukakadliwa waqedwa. Nananhla usengavuka utibutse noma ngabe bowulimele empilweni. But namhla uNkulunkulu unemandla ekukubutsa kuloko kulimala kwakho, noma ngabe thini balingahambeli kahle. But uNkulunkulu unemandla nakuleso simo leso. Ngitawuthi umusa waNkulunkulu musha njalo ekuseni. Nangabe umusa waNkulunkulu umusha njalo ekuseni, awukakapheli wena, awukakadliwa waqedwa. Njengoba live laNkulunkulu lemandla nanyala ngakubutsa kuleso simo, noma ngabe ube disappointed empilweni, noma ngabe abantu bakuthela ngema-disappointments, bakuthela ngemahlazo, lalela awukakadliwa waqedwa. Ku-right of bantu empilweni akusho ukuthi itinto azihambi kahle, but ku-right of bantu empilweni kusho ukuthi impilo uyaqhubeka, kuyingxenye yempilo lokho. Ngitawugcizelela ke namhlanje ngithi awukakadliwa waqedwa. Lalela, don't die ungaka-accomplish itinto lofuna kudenda empilweni. Ungavumi kwekuthi limuva lakho tinto lobo utenda kadzeni tikuvimbele kwekuthi ungafike ku-future yakho, ngoba uNkulunkulu unemandla nanyana ngakwendela umusa, ngoba uNkulunkulu unemandla nakuleso simo sakho. uNkulunkulu unemandla. Ungavumi kufa ufele esonweni, ungavumi kufa ufele kulolo gibe, ungavumi kufa ufele kuleyo nkinga. Namhla ngizothi kholwa lamagama, kholwa lombiko. uNkulunkulu unemandla, awukakadliwa waqedwa. Lalela, sikadliwa saqedwa. Noma sishayiwe isitolo, noma inkinga tifikile tasiqedze amandla, but awukakadliwa waqedwa. Asithandaze babe uNkulunkulu egameni laJesu Kristu waseNazaretha. Nankosi umbukele ekhaya nanamhla babeqhubeka uvuse lona lelithemba akakapheli Nkosi, ngoba wena wenda i-introduction, nangabe babhala i-conclusion wena uNkulunkulu wenda i-introduction. Ngiyathandaza ke babe nakulesikhathi bonakala ngemandla lamakhulu in Jesus name. Bukele ekhaya, uNkulunkulu unemandla, ngidawugcizelela lokho. Remember, like the video, subscribe to Babuyise Productions channel. God bless you.